Sesiphethile sekashilo bazalwane sina mfundisi Guna in the house. Hallelujah. Mfundisi Guna according to ngalendlela baba sitshela ngakhona ungayile babowethu la ekhaya up until wakhona ukuthi naye babe akhone kutofika kuze ukuthi nathi sibe la lesikhona khona namuhla. Amen. 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 So mfundisi Guna umfundisi I think so now almost 20 years or more. Amen. Amen. So bathi indlela ibutwa phambili bazalwane. So mfundisi Guna sonke siyamantu bazalwane wala Mzimti from Emmanuel Full Gospel Church. Hallelujah. Amen. Simshayele sonke tandla bazalwane. Asandoda ngaphambili. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Amen. Kimfume no Jesu emfubini zokuqina Apostle Show. Egameni Jesu Kristu. Amen. Ngibingelele ibandla lonke bazalwane ngibingelela egameni Jesu Kristu umfelo wethu thanini. Amen. Amen. Ngibonga uNkulunkulu ngaba nementor yami namhla ngaba nabaMasi. Amen. Yementor yami lenkulu. Emmanuel ngafe ngathola abaMasi. Amen. Uyelwa nkonza abaMasi wanginaka labaningi bangathi emva bese qale ngatiwa ngabaMasi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Kuyinjabulo enhlitweni yami kuba khona ebandleni laseGrace. Uma ngithi la bazalwane angalahleki. Ngiyengithi nasikhuluma nengcebo bakhona ibatukulu. Bakhona ibatukulu kusho. Ngisho le bani. Phela bazalwane ngiphinze sesibese kashito nje. Ufuna uyigcizelela iqiniso. Le nceke kaNkulunkulu Apostle Show. Akakabaleki. Sanini Amen. Emmanuel akakenijani? Akakabaleki. Akakabaleki. Ngambeka ntanzi, ngamkhulula. Ngothi akete aqalise lo msebenzi. Ngingcenye yalo msebenzi ngekumeluleka nangedinyathelo lafuna ukuthi aqale ngato. Salulekana usicala. Nemthetho sisekelo waleli bandla wathi
wakhiwe sawuhlalela siwabili esondweni wetha nawo angifundzela wona salungisa lekufuna kulungiswe ngakhona lokunye savumelana ukuthi lokhu kuhle ayikabaleki lenciko lelibandla linesibusiso lesisuke ekhaya ambeka tandla emini kusona kuthi nceko hamba uyathasa ngomkhuba wami ke bazalwane lwekuthi kabili ngeminyaka ngivele la ibandla ngomkhuba ngivame ukuvela ngoJuly nahlanganisa umnyaka vela ngoJanuary vele ngoJuly nahlanganisa umnyaka khumbula ukuthi mangabe ngisakhumbula kahle njalo mhla ka3 July lihlanganisa umnyaka uma ngendiliphutha lo mnyaka lo kufanele bewes4 mangiliphutha lelibandla lila wes3 just umnyaka ophelile nje behlanganisa 2 akufanele 2 ngalendlela selikhulile lo 3 akalo asale singeta sisi 4 asingete sisi 4 ya mara lo 3 bazalwane nikhombisa kukhulu lalelani ngale sihlangana khona ninci ngiyabuka ukuthi kuchubeka asho ukuthi hayi libandla liyakhulu uhamba ngingakangeni eshumayelweni yanamuhla bazalwane ngivumeleni ngimkhuthaza sanini amen inceko yaNkulunkulu bazalwane yanako nengivela makholwa yithi inceko yaNkulunkulu yethu kanjani yanakwa niyayona inceko yaNkulunkulu kufanele nene njani bazalwane niyo kunetinto ke bazalwane letinda ukuthi ebantfu bathi inceko yaNkulunkulu ngeke siyodle ngoba iyasebenza akwenziwa njalo niyeva makholwa yithi uma asebenza akakwethuli umthwalo wekubona kusebenza kwakhe akukuvimbeli kumondla ekhaya lenceko bazalwane kubalulekile ukuthi kube netinto dize diphuphume kube nekudla kube kuningi lekhaya lenceko sanini amen umentazi ngikhulumela ngoba ngumthanda nami Nkosi yami ngikhuluma iqiniso lesivile uma lokudla kukuningi into niletha nikela ngemali uma kukuningi lekuye angeke akudle yedwa lokuye tawuphinze kujike kubuye lakini nguye lotawubona ukuthi bobani beswele bandle nguye lotawubona ukuthi bobani abahamba ngcono ebandleni abake bazi bese wena njani uyabambathisa ekhaya lenceko akufanele kuswelakale insida Jesus uyathi kwabuhlungu njani nangabe umzalwane ebandleni ehlelwe mhlawumbe ihlekelele inceko ihluleke ukuthi itawendayo ngoba inganalutho nje namuhla asisi ngamabomu bakutshotshele ithi bahla tonke suyayifonela inceko inceko uyathi bahla tonke bathi tshotshile ekhaya ngisele naloku lekugcokile endeni akanalutho enekusuka lapho utawuthi umfundisi wethu noma singamtshela akanakani akunalusito lokuqhamukako kanti vele kude lesekungenisile
Sanini Amen. uyabona ngikhuluma isithu yami ijabulile ngoba anginathi usilele kushoko alikwengi noma ngakwengi likhona covid la ekhaya ngithi likhona ngithi uyade ngiboke kuthume munye nje ayile ekhaya kwangafika ivakashele inceku kanti utohlola ukuthi kuhamba njani Niyagiva basi. Tidzingo temfundisweni nibodade niya. Sanini kakhulu njengoba nje ngiyakholwa mina ukuthi ngitawushada sitawudeka ingcebo ngiyeva nje ukuthi angathi sitawudeka ngesola ngithi isola mara ngiyasola ukuthi iceke utawena njani tawudeka kungasibuzana nibovakasha ikhala encane niyobuka tidzingo tencane sanini ungafika ekhala encane kuze ujike ungayitholi nejuice ngofela ubone usiyaphetha lalelana makholwa kithi asikhulumeni iqiniso niyeza kunaletinye tibusiso lesithi vimbela dona ngekunganikeli kusevile levele verse elifundiwe ecaleni khona verse elifundiwe nakuthiwa emnikeli kunganikeli bazalwane kwenta siphume nemvele makholwa kithi kunganikeli kwenta sene njani Siphuye. sibe imbuya ndikumadima ngayo lo munye uthi nginganikela ngawusala nayo ngawusala ngiphile nje ngiyemphendule nganalo sanini phendula nganalo ngicela sifunze le verse alisishumayele usuku kodwa mara sifunze Hlabelelo 4 verse 5 hamba na mage hospitali na boko hospitali sanini senkhohle kwavusela abantu abamahamete amleka Ihlabelelo 4 verse 5 Nikelani ngemihlatshelo leyemukeleka kuNkulunkulu bese nibeka lithemba lenu kuSifakazi. Nikelani ngemihlatshelo leyemukeleka kuNkulunkulu bese nibeka lithemba lenu kuSifakazi. Nilivele levesi. uNkulunkulu ufuna ulethe imihlatshelo lenjani lemukelekile. Lekusikhomba ukuthi ikhona imihlatshelo lengaka lele njani lele nabangathi bani uNkulunkulu babese bathi bakunikelela ngayo ungeke uyifune lemukelekile imihlatshelo ngile nawe la ingalethwa kuwe wende njani jabule sanini Amen. akunikelwa ngentshitshi niyeva bazalwane akunikelwa ngani Ngentshitshi. uthi hayi ngoba lokhu sekusele kuwesinkwa ndawusala ngokulahlela lesono akwentwa njalo niyeva bakholwa kithi akunikelwa ngani Ngentshitshi. uyathi kunelenye yakhokhwa tishuku mvile nakuthi ubithwa tivlopha ngiye ngisho bazalwane ukuthi kunento lebangela ebanzi bahluleke ukukhokha tishuku yebo bazalwane Amen. naku ukubangela usibani bahluleke ukukhokha tishuku kambe kweshumi 1000 rand imali
100 rand ayithi lokhu ngenda ukuthi wena 100 rand ungamkhiphi lokuthi wena dikweleti takho uhlelele ibudget yakho uyihlelele la ku 1000 rand kanti wena yakho imali 900 angithi Amen. lokho ukuthi yekweshumi imali noma umnikelo weshumi ukhipha ungakaholi la egcondweni uthi uyibamba le mali kube vele wena sowebe njani egcondweni se uyikhiphile ngoba uyadathi ukuthi wena imali yakho lofanele ulungise ngayo izinto zakho 900 rand kodwa ungathi wena utawukhipha tishumi utawubona lekutabelisela utaba nenkinga emakhulu tishumi utaba nenkinga yengakhokhi yini atidliwa tishumi makhulu akithi asitheneni Amen. ukahle bazalwane ukuthi lokule kushoko labazalwane lesichambe kanye bayakwazi ukuthi nasesondweni ngiyakusho ayithi ngisho la kuphela baba ufakazi ukuthi ngiyakusho nesondweni hayi ukuthi ngokugcinela ungabe umzalwane ungakhokhi tishumi kufanele ukuthi udlale orange lingakaqala dakushisa umlomo lelicebo awudli lokungafanele kudliwe nguwe takugulisa hey usiyami kunenzaba leso kunebantu labathi kweshumi asingasakhiphi ngoba yinzaba iTestament lenzayo bakhothe malaki kweshumi bazalwane kube khona ngembi kube khona umthetho lobhalwe lapha kumalaki sibona babe Abraham akhokha ishumi kuMelkisedeki lencwadi yamalaki 3 beyingekho usasele inkulungwane leminyaka ibe khona mana kweshumi nakade labambulelwe uNkulunkulu bese bakho uthi Jakobe ayikasembiso kuNkulunkulu uma ungangcina Nkosi ngibuye ngiphephile esikhathi sabalekela ukunaka bokiseni na ungangcina Nkosi ngibuye ngiphephile lapho ngiyakho ndakunika konke kweshumi konke leninawo bekangekho ungavumeli bantu bakuyenge kulethi khathi danamuhla bathi tishumi ongakhiphi sanini Amen. noma uyasebenza noma usebenza tishumi wena njani uyathi khokha tishumi kuloko usuke ukubambe ngethatha uyakhokha lokunye basana sesekhona Amen. lempilo bazalwane yekungakhokhi tishumi iyavama kunabela nabantu ababo uyathi bana bavame ukukhokha tishumi leni batali babo bayakhokha sanini ngoba labantu abami lento lengiyendako nginabafundzisa ukuthi kuyendile mara uma ngabe ngakhokhi mina tishumi mhlawumbe umulo omusha ukhona manje maningi emathuba ekuthi lebantu abakho bangakhokhi nje ngoba ngeke bakhuthaze abantu abakho ngendolo ongayini sanini ngeke ubakhuthaze ngendolo kwehlulako ukuthi abayeni kudabufuni kanzi lelo bawuyena lebantu abakho ndabafundisa Amen. bekungekho nalesondo leliphelile ebandleni isondo lesibili nje ngekho naleso ngithi mina kulabani ngabe ngikhona khuluma nebantu abasha ngesimo lomusha nangabe nyalo uganile hamba ubuta lo mganile ukuthi uyakhokha indisho noma
uma uganiwe hamba ubuta lo muntu okuganile ukuthi uyakhokha idishu ungathola ukuthi akajikhokhi cela uyekele uhamba uvela uthi uthanda wasempilini kana ukhokha idishu nana kuganile abantu abamcela noba kude namuhla neva noma WhatsApp nje WhatsApp nje yebhutis bani uyakhokha nje chu angathi cha uthi esemphelile ukuthanda ngani utahluphekisa lo muntu lo ngakhokhi chu utakubangela uphela utawugcina ukhombe bathakathi uthi imali yakho intshontshwa bathakathi kule mikwankani imali intshontshwa ungeyini asiyekeleni asimeni khona lana ngiqhubekele embili ngomemetela namuhla bazalwane yena amen shumalo yami namhla isimemetela yimfisha iphinze ibe simemetela ngomemetela kuwe namuhla egameni la Jesu Kristu Joshua 1 verse 9 Joshua 1 verse 9 Joshua 1 verse 9 Joshua 1 verse 9 Angakuyali yini cina ube nesibinzi ungethuki futhi ungaphelelwa ngemandla ngoba isibakathi uNkulunkulu wakho uyakuba nawe noma ngikuphi lapho uya khona ngoba isimakathe uNkulunkulu wakho utaba nawe noma ngikuphi lapho uya sanini lapha Joshua bazalwane uniketwa umsebenzi emva kokuba sekufe Moses umsebenzi wekuthi aqhube ahole amaIsrayeli awangenise eKenani lo msebenzi bazalwane basahamba naMoses ubonile Joshua ukuthi abantu bahlupha ubonile ukuthi bantu bayinkinga asabahola Moses kwangathi nasekufanele kube nguye luyabuya noluvalo lokuthi ngitawukhona njengoba Moses bebamhlupha kangaka mina ngawukhona uyavela ngeNkulunkulu nakulama verse lawana singawafunzi le ko verse 5 uyavela uNkulunkulu uthi Joshua cina ube nesibindi ngitawuba nawe njengoba nginaye namuhla aqhubeke uNkulunkulu athi kude lo tawukhona kumelana nawe kuzo tonke insuku tekuphila kwakho Jesus uNkulunkulu ufuna uvuselela emandla nesibindi Joshua kuze kuthi atokhona Joshua kuhona lesive angisajiswa lutho atokhona Joshua kuqhubeka kahle endleleni analesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uthi de utawuba nawe phela uNkulunkulu umlomo longaqambi ngalo uma athi ngitawuba nawe Joshua usho bona lokho uNkulunkulu ukuthi ngitawuba nawe atawuvuka ema-Amaleki mara ngitawuba nawe atawuvuka emaJebusi mara ngitawuba nawe atawuba nawe emaKhenani mara ngitawuba nawe ina speed Joshua Thina ngoba ngitawuba Thina ngayi ngoba mhlawumbe wena unemandla lamakhulu kodwa ngoba ngitawuba nawe mina ngemandla akho mina ngikunqoba kwakho Joshua lokuthi nje ngitawuba nawe kuphelele lokuthi ngitawuba nawe Joshua sekusho ngemagama lavalako ukuthi wena ungetuke bacela la verse 9
Kuyaqhubeka ukuthi angakuyali cina ungethuki. Ngoba simakaze uNkulunkulu wakho utawuba nawe noma ngabe kuphi lapho uya. Sanini lalelani satha lesimemetelo ngekhono. Satha lesimemetelo ngekhono. Uyofuna umsebenzi utaba nawo. Amen. La uyofaka khona iCV utawe uNkulunkulu ana. Emndenini wakho uNkulunkulu utawube anawe, umndeni wakho utawusimama utawuqina ngoba uNkulunkulu utaba nawe kulomndeni. Ngisho nakulona lotawube usawuqalisa uthi uNkulunkulu ngawuba nawe. Uyathi kunebantu abasaba ukushada. Bathi abantu abasaba ukushada. Labasaba ukwenza. Bathuswe labanye basemendweni. Emendweni emakhaya. Imvamisa sekusho laba bona labathe baqhamuka khona. Bathusa laba labasaba. Ngithi mina nawe uyowenza. Ungumntwana kaNkulunkulu simakazi utabana. Labanye labaduna bathusiwe. Bahleli nje nababuka nje abantu abasikhathi babone abantu abahluphayo ukuthi uthatha umfati uthatha umhlupheko. Simakazi utabana. Kulolo tawuthathwa ngowesimakazi utabanjani? Ndoba nawe. Daba nawe uNkulunkulu noma ngabe nguphi lapho uya khona ngitawuba nawe. Ngicela ungendinayo iphupho. Uyathi uNkulunkulu uyafuna kuba nebantu marabona bamqithi. Bafuna ukuthambela bona. Kanti yena uthi ngitawuba nawe. Labanye bafuna kuhamba bodwa ngoba bafuna ukugana. Bathi usinanga bese ngihamba naNkulunkulu ngokhona kwenda lutho. Ngcono uNkulunkulu imshiye ngemuva ngokhona kwenda into lokufuna. Ubusisiwe wena ngoba simakaze uthi namhla utawuba nawe noma ngabe nguphi la uyakhona. Noma uyalaba gcebe khona ukuthi wena ngeke ungene bathakathi bala emzini wena simakaze unawe utawena. Amen. Wena utawubhukula ngoba simakaze uthe utawuba nawe. Ngaze ngakhumbula ingoma lesihlabelela ntalukathi taseImmanuel. Cha angingedwa cha angingedwa ushilo angekakishi angingedwa awusiwedwa la uhamba khona simakade uthi ngawube ninawe. Into nje wena ungethuki noma kunedingo lethethusabo kuthiwa wena ungethuki ngoba ngawube ninawe. Cabanga wena soyesaba uhamba noNkulunkulu. Uyathi wena kufuneka ube nepurchase lo singeke uhambe ngakulo. Ngoba lo muntu le purchase idlula ngasegedeni la lo muntu base ngakhomba lishoni. Ngicela uhambe nokukhululeka lethi imigwaqeni uhamba kuyo thanini ami. Ngoba la uhamba khona uthi into simakaze ngidawubeki nayo. Uthi wena useda endleleni uqhamuka uhamba simakaze abahamba embi kwakho kuthi lokho lokubekwe la endleleni kwanyathela simakaze kuphelelwa ngemali. Wena ufika sekude lutho ufika wena indiphelile sine bazorena siboka ufika indiphelile. Ithethwa ngoNkulunkulu lesamba. Amen. Madoda. Uthi uNkulunkulu ukuthi lapha uthi Deuteronomy nakhuluma ngaMose.
uthi mina ngidawuhamba embikwini ngitinqobe letive letinkulu kunayo ngoba ndawuhamba embikwini ngidaba ngomlilo loqothulayo embikwini ngidaba ngomlilo loqothulayo funi shongo khona uNkulunkulu nawe noma ngangukuphi la utawuqhubeka ulihole lebandla ngoba uNkulunkulu unawe uvela tinkinga akuveli tinkinga uNkulunkulu unawe uNkulunkulu unawe konke lotabuma embikwakho kwesulu ngoba uNkulunkulu nawe Bazalwane Grace ukhona la uyofuna khona umsebenzi uNkulunkulu utaba nawo Amen. la uqalisa khona ibhizinisi yakho uNkulunkulu nawo Amen. ungesabi ukuqalisa into letikule empilweni ngoba uNkulunkulu nawo Amen. ungesabi uku-applyela tindzawo tekufundza ngoba ekhaya kunamali uNkulunkulu unawe Jesus. le mfundo loyifunako utayithola sizathu ukuthi uNkulunkulu unawe Amen. hayi ngoba wena unemali lethi ngoba unaNkulunkulu Yeah. asisibo thine bantu bekwesaba bazalwane asikabitelo kulomoya wesaba kuya etindzaweni thinte lesifisa ukuthi bona sikuto uNkulunkulu nawe Amen. athi lapha encwadini yabaseRoma Paul uthini la uma uNkulunkulu angakithi ubani ongamelana nathi phela impendulo cha kude longamelana nathi bazalwane impilo yaqhubeka tsalini ame sine sibantu lesibitile kuya embili asisibo abantu bekumanza wonke ngoba uNkulunkulu unathi noma ngabe kuphi la uya khona uma ubuka umlando kaJoshua eBhayibhelini akakaze Joshua ncotho kazange zange bakhona ncotho waze umonakalo nekwehlulwa kwaba khona emva kwekufa kwaJoshua ngekuthi hlubukela kwalabazalwane bakaIsrayeli uNkulunkulu walifeza livi lakhe lelithi ngitawuba nawe sibona uNkulunkulu abana Joshua kwekuqala bawela ilokuzana iJordan kufanele babhekane neJericho lethiwa beyibiywe iqine isekho waqhamuka lo mdzala wethu Yesu kodwa kungakafiki lapho sebatawuwela leJordan iBhayibheli lithi Joshua ebusuku wabona imvothi iphethe inkemba ngesandla sakhe wayibuka wathi ungakithi yini noma umelene nathi ithi le mvotha lebayibona mina ngiyivuna yini yasimakazi mayithi ngiyivuna yini yasimakazi isho bona ukuthi ngingakini Bhayibheli lithi kusuka lapho nabawela iJordan la iJericho kufuna iJericho lidolobha lekuqala eKenani kufuna abalithathe bekuvaliwe kuthiwa uNkulunkulu wamnikeza indlela yokuthi iJericho kufuna bayigcobe ngekuyidungelele emalanga lasikhombisa kwesikhombisa ngelanga bayidungelele kahle ngelanga lesikhombisa bayidungelele kasikhombisa ngiyakholwa uthi Joshua abona indvodza eJericho tiwa ngaphandle kokuchilitwa ngebhomu atibone tiwa wabona ukuthi asibili uNkulunkulu ushintsho konje ukuthi uzindawana uNkulunkulu yembala ushintsho usitaba nathi indvodza eJericho tiwi
hayi atiwe nakuwe egameni likaJesu Kristu. Ati wiswe ukuthi simakaze kunawe. Amen. Kunetibonza letitawuwa ngoba simakaze anawe. Wena kunetibonza lozamile ukuthi chilita sona tiwe. Ngoba uzame ukuchilita ngemandla akho. Kanike ukhona. Kodwa Joshua ana uNkulunkulu wakhona ukuthi chilita simakaze ndawo. Balithatha Jeriko. Balithatha Jeriko. Wabe seqalile uma ufunza lapha kusahluko ngithi 5 mangeni iphutha lithi iBhayibheli onke amakhosi aseKhenani athuthumela nakeva kaJoshua. Wondermoshe Joshua wanamuhla la uhamba khona simakaze bomaye simakaze ukhona bobabe simakaze ukhona ngitawuba nawe noma ngakuphi uyathi la uyakhona noma ngabe kuyethusa bamba nali igama simakaze utaba nawe khona ngakuthusa khona simakaze utaba nawe noma kuyathusa la uyakhona kodwa simakaze utaba nawe. Siyabonga uNkulunkulu ngaJesu. Lo sipha kunqoba kwemalanga o. Nkosiyami, ngiva kwangathi lento engikhuluma ngokuyifana nemjovo, lo bamba ngesandla. Ngabe ngiyakujova nyalo ngithi joveka wathi uNkulunkulu kunawe. Lathi uNkulunkulu na ukholwa ukuthi unawe konke sekurayithi. Sanini konke sekuhlalisekile. Ngoba umnikazi wethu kodonke uthi indaba enawe. Senyanga sekho. Uyakholwa yini uNkulunkulu nawe? Ubusisekile. Nangabe uyakholwa uNkulunkulu nawe. Ngeke utatateliswe sini. Ngeke uvumele emadimoni, ngeke wanikele ithuba emadimoni empilweni yakho ngoba wena uyathi uNkulunkulu. Athi David kwehlabelelo 27 verse 10. Athi babena make noma ngabe umbanglahlile kodwa wena simakazi utakemukela. Noma ngashiwa bahambe emhlabeni jabula nawe uNkulunkulu nawe. Noma tihlobo tingahluku jabula na wathi uNkulunkulu nawe ngoba la uhamba khona wena uyaphumelela. Uyakholwa ukuthi uzophumelela na ukholwa ukuthi uzophumelela ngeke uye wena etinyangeni nokhekhe ngeke uye ngoba uyathi ukuthi mina ngizophumelela. Uyakholwa ukuthi ubusisiwe kude lokutaqwa bazalwa babisana nencebo yaNkulunkulu lenikhona imihla ngemihla nalo ukuthi uNkulunkulu tsalini Amen. ivile usilayisonwe futhi kwebiwe kodwa uNkulunkulu kona. Amen. Tsalini Amen. uNkulunkulu naye sengaletilo ekufunekako bazalwa. Tsalini Amen. Tsengeni buyiselana nitabeni ngatsengi nodwa uNkulunkulu kunaye. Amen. uNkulunkulu utabulala lesonvende wayekwebiwa bacekela sathiwa isaba lokunye kwaletiko sikhanzise bakujibela ngekhathi sonvende emfaka amalanga ukuthola abantu babo asathi siwakujiba kwenda ngabita incebo yona leya la ekhaya nasencebo utombonisa lo mfo bebile sonke bekumgcibelo la ngalakhona siyothandana wathi ukuthi awubuye lokunye kwakuya ngcebo ngicabanga usingakujela
Sanini Amen. Lolo tsetselethe inzaba. Kuleliphoyisa lelikhulu elimdingela. Yeah. Sanini Amen. Kuleliphoyisa lelikhulu lelimdingela lelambona lesikhatha sakhe. Amen. Lathi ndakubamba. Isikhathi esifanele endaweni kanjani? Ndakubamba. Enelimbonile. Kuthi ntambamba limendeni akusasuka kwami. Ngoba lama emaphoyisa abamba talapha. Nalo lelikhuluma ngalo liyavama kumbamba umuntu lemtalapha. Amen. Angikhiphi iqalekiso njalo. Kodwa angiyeke la. Sanini Amen. noma ngangikuphi la niyakhona bazalwane simakaze unjani Unathi. eGreece nathandazele abantu batawuphila ngoba uNkulunkulu naye nathandazele imindeni itawuqina ngoba uNkulunkulu naye Amen. Neke Nkosi uNkulunkulu akubusise akunikete lo mbhobho cela sengcenzile sibusiso sasimakaze asibe nani nonke ekhaya eGreece egameni likaJesu. Amen. Sibakhumbuta lokho bekukhohliwe basi. Ngicela ukuthandazela imindeni. uNkulunkulu nani imindeni. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Bakhona labane emakhaya ngithi. Ufuna ukuthandazela egameni likaJesu. Uthi ngibeke etani. Uthi ngibeke etani lencebo isinde sibabeke etani. Buyi. Kwendeka ukuthi emndenini wakini noma emndenini wakho anakuthula. Phela leminye uyathi ekhaya la uhlala khona ufanele ube la imvuselelo icala khona ungakafiki esontweni. Uyathi ngedeka ukuthi labanye beta esontweni injabulo uyive esontweni nyalo njoba sekawumuka sawunyamuka efuthekweni. Nyamuka lapha ejele. Sidomelana nemindeni njengemajele. Sinaguqula emindeni ibe indzawo ehlala. Amen. Imindeni kuquke kube kusethe indzaweni ekujabula. Imindeni ingabi imindeni lapho khona kusembili. Jesus. Hey, ngoba leminye imindeni mayibabo. Leminye imindeni kuyabalelwana ngisho nangekudla. Uda ukhanza lomunye upheka yedwa endlini yokulala ubelikhishwa ikhona. Likhishwa ikhona mara upheka yedwa ikhanza endlini yokulala. Khanza ethi ngubo sethimuke ema-anyanisi. Ngabapheka imfishi ngekharapawo ethi ngubo tamuke emakharapawo. Mara likhishwa ikhona. Yebo. Kuyaliwe lapha emindenini kodwa namhla sitowutshintsha simo ngoba uNkulunkulu nawo. Kube nekuthula lapha ekhaya uhlala khona. Njengoba ungimake uhlala nababe, ungibabe uhlala namake, kube khona kuthula kuphele kudzelela. Lekudzelelayo. Ngoba ikadzelelwana le emakhaya. Tawukhanza make la isontweni uhlonipheke kabi mara indvodza yakho akayidzeleli ubuye kuseni. Uyathi kunemuntu longa thola imali esontweni nayingenta nendvodza yakhe lesontweni angabiza emhlabeni. Ngalelo langa bangaze bambute uyagula yena mhlaba kezwe. Kanti usaba lokuthi lo baba uthi ha Nguwe uthi glorify your holy way. Na usuka lapho ukufuka ekhaya. Na usuka lapho ukufuka. Madoda. Uyathi nakunento Sathane la iconzile ngomndeni. Uyathi Sathane ukuthi bantu abacinzekele emndenini nasemasontweni ngeke bakhona kwendalo. Batawufika babethi iduli tasawoti emasontweni ngoba inkinga isekhaya. Hawu Nkosi. Inkinga isekhaya.
uthi ma high blood ansizwa dinginga tasemindeni ngoba la emakhaya kodwa simakaze nawo zingakathandazi simakaze kunawo lo mndeni wakho ufuna ube nemihluko lo mndeni wakho ufuna kuhlaleke asengikhulumi nabo mama ke nikhona nje lalelani iBhayibheli lithi indoda ayiguqulwa ukuthi uyishumayele ngiyakiva makholwa kithi Amen. indoda ayiguqulwa ukuthi wena manje uyene njani Uyishumayele. iBhayibheli lithi uyiguqula ngenkani manje ushumayela ngenkani indoda yakhe awihlaleli ngemavesi indoda yakhe awihlaleli ngemavesi uyihlalela ngenkani uyishumayela ngalendlela lokuphatha ngayo utawuthi noma uhlelelanga sambe senkonzweni tabulanzela kungenzeka kube into ngasiya namuhla madodana nabulanzela madoda ngikhuluma nabo make nje ngibo labavame ukuba banyende enkonzweni mara bobabe do nabo babo akababethi lenye ngithi mina lesinye isikhathi bomake ungathuke lesifaka sami ngekubethe inkambo lehlanekile kodwa ayinonke sanini bafati dithobeni angisho njalo eBhayibheli madoda tsandzani bafati benu bamasiko ukhona bamasiko sanza make masiko ngokuthi sanza ngabe kude kuthula emndenini utawumana utotenisa lesondweni hayi utawumana utotenisa mara ujabula kwesikhashana uyathi manje unalenye investi lilahlekela lifuna sisifuthi asikubukeni la manje singathandazi mancebo singathandazi cela ukubeketele Daka 17 verse 22 Daka 17 verse 22 unasithandaza imideni Daka 17 verse 22 17 verse 22 Kuhlala ujabulile kumuthi lophilisayo kodwa lohlala akhubekile uthatha lejubako leya ekufeni Iphinze Kuhlala ujabulile kumuthi lophilisayo kodwa lohlala akhubekile uthatha lejubako leya ekufeni Uyabona na uhlala ungajabulile ekhaya uthatha lejubako leya kuphi Feni kodwa kuhlala ujabulile kulikhamba lephisa lapha emakhaya akube nekuthula egameni likaJesu Amen. phakathi kwabatali nebantwana akube nekuthula phakathi kwababa namake akube nekuthula ngoba nakungenakuthula lawo lomndeni lo batobona ukuthi kuphuma kwethithulu nokuhlala phakathi komndeni uhlala abantu abangajabuli wonke lona ekhaya ubamba lejubako lekufeni kuyagwatshwa namuhla nakusasa tawungcwana awuvele wafa naye ngoba bonke bahlala bangajabuli siyabonga nceke cela sibakhuleke nceke sibakhuleke nawo kama mara khona haleluya Amen. Haleluya wazalwane. Ngicabanga ukuthi sineta nje imako ekudala kwentshela abancetha njalo njalo live. Haleluya wazalwane. Amen.
sivuselele Nkosi uJesu sivuselele amen sivuselele Nkosi uJesu sivuselele vuselele Nkosi vuselele
kuletimbi letikhona sithi namuhla akuthuke kuthi inyama ngegama la Jesu Kristu waseNazaretha lamela kuvana khona siyamemethela kuvana nanamuhla lokuvela egameni la Jesu Kristu waseNazaretha lamakhulunyiswa nakhona la kusolwa nakhona siyamemethela kunye kuleyo mindeni egameni la Jesu Kristu siyamemethela kuyisana ngobani nabobani siyamemethela kuyisana ngobunana nabobunana bosesi nabosesi egameni la Jesu Kristu simemethela kuyisana ngobomakoti nabomaketana egama lika Jesu Kristu waseNazaretha moya waNkulunkulu kuthula kulaba sethene Nkosi bayidvoza nemhlaba babe sabelana nale moya lena kungabi namthula emindenini sithi kuthula kwaKristu bekakhonza konke akulondvolode yonke imindeni egameni likaJesu imindeni engenamali sithi imali ayibe khona imindeni uNkulunkulu abengenakudla imindeni engenazo tindlu tekulala sithi lokho akube khona ngegama la Jesu Kristu ngiyakumemethela lokhu namhla emini ngegama lika Jesu mangalisa lemindeni egameni lika Jesu kulomthandazo babe lowendiwe kulenzawo lona lomndeni babe uphathise kufana egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Senzelwa Hallelujah. Singaphakama kancane. We are going to pray. Ubese uvula umlomo wakho utshela ukuthi angithanda. As we are going to pray, letinto lesiyoba sihamba kudo emthandazweni la kusimo sakho udawusonzela phambili ugijima. Udawuphakamisa isandla sakho njengemntwana la lizele kusibamthukule. Mase siqala kuthandaza na uva ukuthi la ngihamba khona ngihamba kwesimo sakho udaphambili. Baba
umuntu kube ngiyahamba. Yendariba hasa katolobo yandaribe kesaya. I am praying for them, Lord. Here they are, here they are, here they are. Bazonzela phambi kwakho Nkosi ukuthi ubavuselele. Thandazela bonke abafana lesebelethile lwenzalo. Thandazela bonke abantwana lesebelethile lwenzalo. Lithando lemndeni, lithando labantwana ngasenenzaba nabo. Ukunameza babuye kithi. I am praying, Lord Jesus. Zekhethele bebe yandolo Nkosi. Yathandaza Nkosi labanye sinabo khona la. Bathi ngizobadabo lesibhedlela. Ababuye ngegama likaJesu. Ababuye ngegama likaJesu. Ababuye ngegama likaJesu. Sethala baba yandolo Nkosi. Labanye babo bantu bathi nzakamiva. Labanye babo bantu bathi nzakamiva. Abakhuteka kunale kusasa. Labanye babe balaba ndvula basha. Bathi badali babo ababanaki. Badali babo abananzaba nabo. Baze bacabangele ukuthi bulala. I am praying, Lord Jesus. Zekhathala baba yandolo Nkosi. Zekhathala baba yandolo Nkosi. Zekhathala baba yandolo Nkosi. Ngambuza akasebenza nababakhe. Sewamngenile ukuthi umuntu mdalila naye. I am praying for them, Lord Jesus. Zekhathala baba yandolo. Phakamisa intende lakho sathi Lord Jesus. Khumbula umndeni wami. Lord Jesus. Khumbula ihlobo lami. Lord Jesus. Khumbula abatali bami. Lord Jesus. Khumbula abomnakethu. Lord Jesus. Khumbula abantu bami. Khumbula abatali bami. It is done. Uyabona, after the man of God eshumayelile mawubuyele ekhaya uyobona inguquko. Yo personal mawubuyele ekhaya uyobona inguquko. Lende kamathengi udla ukuthi akasakufuni kunondla utawubona inguquko. Lobe kakuyathakiwe alibangisa umsindo utawubona inguquko. Lobe kalisa banzakanye netindzakamiva utawubona inguquko. Lobe kathi umahola abe netincazelo aletha umholo etafuleni utawubona inguquko. Hallelujah. Hallelujah. Siyabingelela egameni likaJesu to the man of God Pastor Nkuna singamshayela tandla bazali. And then next to him protocol yakhe babe Masiya siyabingelela singamshayela tandla. Hallelujah. And then next to him the man of God Apostle Smelane all the way from Swaziland singamshayela tandla. A very humble man of God. Bingelele leadership nelibandla lonke ungathi shayela tandla na. Hallelujah. Sitaqala ngalaba bekweshumi labakhiphe kweshumi alalong bangete sidoba bamba their flowers. Hallelujah. Ngoba nami ngiyathanda uzamuwe nomindlela inameva ngiyathanda ukuza kuwe nomindlela inameva ngiyathanda ukuza kuwe nomindlela inameva. Nakhona nabafuna umthandazo singabavaleli. Nakhona nabafuna umthandazo singabavaleli. Bangasenzela. Hallelujah. Hallelujah. Nami ngiyathanda ukuza kuwe nomindlela inameva ngiyathanda ukuza kuwe nomindlela inameva
anithandazela bekakadimba kahle bekaphathekile bathi nyalo somphilile akasalabo uyantofakaza nyalo ufakaza ngobili lesizini bathi loyo loyiwani lengikhuluma ngaye bekaphathekile bekakhuluma ngena bekangadiva kahle bathi nceke nje manithandazela mayimbeka sandla ovela overnight angajikile ubufakazi akabuye ngoba lento ngiyibona isabhacile akabuya ntofakazi aphumela asesisho ukuthi ikhambile haleluya. Then number 2 siyahamba mhla 3 October haleluya bazalwane siyahamba siya eKruger siyobona lapha inyama yomndeni kaJuda letitlo haleluya 550 obengaka nje mfundisi Nkuna make mfundisi Nkuna basi bayahamba nathi Hallelujah. haleluya Amen. siyahamba thina siye Kruger ngo-October Siye Kruger ngo-October. Siye Kruger ngo-October. siyahamba thina siye Kruger ngo-October Siye Kruger ngo-October. asipheleli la siye Kruger okay what are we thandazeling okay so Father we thank you in the name of Jesus we are thankful yes sithatha lokuyokufuna Lord you're the king you are exalted you're supreme yakhona njengawe fanele ukuzibonga yonke imindeni eseyihlabeni sithatha ukufocus nasiko yakho but it was the Lord God Almighty in Jesus name we pray amen yes you can come Amen, Nazara. Amen. Friday. So mtsana ngifika ngithola ukuthi bathi i-high blood yami isenkulu kakhulu and bengasekwekuqala seganini. So Friday bese ikhuphuke kakhulu. okay So bathi bangiyeta le 2 days then ngibile Friday so phenze sicheck makusho ukuthi solo imela le mekhona kufuna ukuthi bacale bonke amaphilisi e-high blood so ngicela umthandazo kulo Etevelisela ikaketo kambi etevelisela iselaya ikaketo kambi etevelisela
bayisonto emindeni babalekele khona bayononzeka. Labayosaba ireport yabodokotela babalekele khona bayononzeka. Labayosaba inkulumo yabathakazi babalekele khona bayononzeka. Hallelujah. Amen. Andole bantu tingilosi namadimoni ngiyakhotha. Andolo
tifo mathuba emsebenzi nenkathatheko ngiyakhothama phakanyisiwe igama likaJehova nabangentulu kwamagama onke nabangentulu kwamagama etifo tonke nabangentulu kwamagama etinkinga tonke nabangentulu kwatikweleti tonke nabangentulu kwamathuba emsebenzi phakanyisiwe legama alikho kamoshakala. Let's continue. Kamoshakala. Yes. Amen. Ngize bathile bafuna ukuthandaza so bengilethe imntwana but ngidinga ukuthela sensitive. Okay. Sikamthula utamhlebe. Kambe bese kunikeliwe. Mina neswaziland asikanikeli. Mina neswaziland asikanikeli. Libukele mhlawumbe kusimi kuphela nje. Hallelujah. Mhlawumbe no awukanikeli or bothi uyayigodla ujika nayo futhi wangibembeza. Nayi. Phela ngalothi noma nikela imali uyiva nami isandla kuthi lo 10 rand ayisefe. Hallelujah. Amen. Singathula kancane. Batongihlebela bathi nimahlebi mara nabo bafuna ungihlebela. Singacula. Akunyama ngawukhona akunyama
wherever this problem is coming from ayikho-acting naye ngizama ukuhloniphisa wherever this problem is coming from ayikho-acting naye so kumele ukuthi eveta le nto ngingabona ukuthi sewukhweshile ditawu kuyava kahle but now she's free, she'll be able to sleep, she's delivered, Jesus is Lord. Hallelujah. Amen. Thembe ukuthi lesivalele ngaphandle bazalwane. Hallelujah. So ngingakhohlwa before while ngithandaza la uNkulunkulu silokunikela wonke unikele namuhla uyathola incike yakhe. Hallelujah. So if awukanikeli sikuniketa lethuba this offering yoba representa inkinga temndeni wakho. This offering leyo mali leyo lohlelina ngathi na unless egibela bazima ngoba uyanikela amaphuma ethe sacela imali egibela ungathi nayo representa inkinga ayinto welibandla le namuhla inkini iyatuba leliqobo lebelisebenta representa inkinga yakho. So ungathi nale mali and nangabe usasenayo unenhlanhla ngoba nyalo kunike Israel ukuthi ubuda kutobeka imali loyikhulumelayo ukuthi ayikufendele ini. Hallelujah. Amen. Njengoba basenda abantu awushele baba Awuyimano nomusakithi shele baba ababuyele emuva bayothola ubufakazi ukuthi bebasentsabeni yomthandazo bahlangana nengilosi yasimakathi yafika yabatshela ukuthi abajike impongolo tabo senditholakele. Yafika yabatshela ukuthi abajike imindeni yabo seyilungile. Yafika yabatshela ukuthi abajike ukuphila kwabo seyitholakele. Yafika yabatshela ukuthi abajike imisebenzi yabo seyinakiwe. Egameni likaJesu. I thank you Father for leli qobo lebelana namuhla egameni likaJesu Kristu. I know my Lord ukuthi angeke kuze kugcine kusebenza nyalo, but nasemakhaya liyoba liqhubeka lilwa nabo konke lokulwa nabo. We thank you Father for such a wonderful message ukuthi asibantu labalwa bodwane ukhona laceleni. We know ukuthi asibantu lababodwane duality inkinga lesikhathi because you are with us. Egameni likaJesu singashayela inceke yankulu